Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek kule December ni somni paruk sang ni somni panga ania US President Donald Trump chuan Nigeria a Christian te thawang havin Christian te tha an ni thin le ti du da an tok fo chu an top san lo chuan beya awawani kha heti lai hian in ru bo le Christian te be na hi a thleng reng thowa US le Venezuela in kar a che chho zel nen Nigeria lam hi angoi santa wung maya mokanti lain Christian te be na a thlen fo awanga chan let na natak US chuan anei tarup maya Nigeria ram abom tarup mai heng thu thar kan la khom te hi mun sang sanga kan la khom te ania report pakhata hian kim chang takata lan mu tura la omlova chuwangin angai kan lo ta lang zeu zeu ani point in be riat thiam na kan han ngen ma sa ni akim changa kan ngai thang ma in fakna hun toy te manglok teang Indirama platform rin tlak bedjilia kan lo lo ma che chani lo ni le nu sat jahan te potel ven ani in bedjilia account siam la ni tin lut la lo mana thon in dong ro jili in fiam na hian deposit ma saberi siam in cheng sang khat zanga max bonus dongang balance double hi UPI le bank transfer du than thein in aranga himbok tuna hian bedjili hi zom la kartin iPhone 17 Pro Max don theina hun tha inei ani deposit siama piang in za ap ni extra I muang voin hian bedjili hi download la Facebook review nei chuan cheng za ni le za somnga awa in za thum somngai dongang ngak su comment kan da hi metla voin hian bedjili chu hlim takin tran vero le US President Donald Trump chuan he beina wanga firfiak thi te chu Merry Christmas du sakna alana Trump chuan social media tukin jing darli le minute somni le pakwa khan ti hian post asiamani zanin hian sipai ho tulu ber Commander in Chief kan yangin kat hupek to chanin United States chuan Nigeria marchak Northwest Nigeria lama ISIS firfiak bol hlo telaka natak thi pui hial khop beina athengani heng firfiak te hian kum zapi tam tak chunga la thleng ngai lo khop tual chung Christian poi khoi lo te chu bitumin nun rong takin an lo tha sak to ani heng firfiak te hian Christian te tha an chol san lo chuan rem mun an ma chonang ti in ka lo vo to a zan in hian chu rem na chu an ma chon ta ni Department of War Pentagon chuan United States chavin ati thei khopa be na fel file tha chu a thlen tir ta ani ka hruaina hnuaya hian kan ram hian radical Islamist terrorist sa khoming lama firfiak thil ti na hi apar chua kan phal ngai lowang pathianin kan sipai temal somro se tin mi zong Christmas chibai ka bu ke firfiak thita te po khatiamin Christian te tha an chol san lo chuan chutiang firfiak thi chu an lapung zelang Donald J. Trump United States of America President ti in posa siamani Nigeria hian Islamic State IS firfiak tele Boko Haram ten kumtam tak chung tharum thona na satak antoka anram marchak biala civil mi tele sa khomi te be na thleng fawani US President Donald Trump chuan ningani khan Nigeria rama Islamic State IS firfiak telaka American sipai ta chuan thona manga be pui thak na tam tak le thi na thlen thei tia asoi chu an nei ti asoya he biala Christian te be le thattua apu te chu bitum anni truth social platform a posa Trump chuan he be pui thak na hi athupek anga be ani thu soin Nigeria marchak lama IS firfiak telaka be pui thak ani thu soi zanin hian Commander in Chief kani na angin United States chuan Nigeria marchak lama ISIS firfiak bolho telaka nasatakin le thi na thlen thei khopin be puya thakani ti in azia kani Trump chuan firfiak te hian Christian sualna nei lo te chu an beya nasatakin nan thata abik takin Christian poisoi lo ten thata ni tin tharum thona hi kumtam tak chung kumzapi tam tak chung po a kan mu ngai lo an chunga athleng fo to ni in a soi hemi ma hian firfiak pol te hi poi khoina ti top turin alo vau khan to ti a soi boka heng firfiak te hi
Christian an tha an ti top lo chuan hrem mun pek tur a don ti in kalo vau khan to a zan in hian a ta ani ti in Trump hian a ziak ani President Soidanin he operation hi strike lian le na satak kania hei hi US sipai te ti ni in na soya Department of War chuan United States chavin ati thei perfect strike tam tak ati chuak ani ti in Pentagon chungchang informal reference mangina soibel bok Trump chuan he thil hian fir fiak chungchanga adin mun zau zok alantir ti asoya akai hruaina hnuaya hian kan ram hian radical Islamic terrorism hi a hlotlin a phaldon lo tin US sipai te fakna thu a soibela pathianin kan sipai te mal somro se mi zong zong Christmas lompuina ka hlane ti na ziak bokani Nigeria hian kumtam tak chung chu extremist group te tharum thona atok to a IS ne na inzom pole Boko Haram te tharum thona po antok na sa le a abik takin anram marle mar chaklama an buai zual le tun naya United States chuan Nigeria chu International Religious Freedom Act nuaya ram ngai poimo bi kata na ruatani November tha khan Trump hian Christian te ti du da an ni thuwa soi nuwa Pentagon chu sipai malak da turwa manna siam tran turin a khiat tir ti asoi tun nai kar engemosa chung khan State Department chuan Nigeria mi le chung komembar te visa khap ani thuwa puang boka hei hi mi pui tha le Christian te chunga tharum thona ne na inzom ani Nigeria President Bola Tinubu chuan Christmas ni khan social media a thu chua le kha ati chua sa kho zalen na hum hal ati amani Tinubu chuan a thu soine na inzom le kha ati chua in president kani angin Nigeria rama sa kho zalen na hum hal tur le rin na rang vuan tu mi zong zong te tharum thoa be na laka hum him turin ka thei na zong zongin be ka tum tlatani ati kumsang ni som ni pathuma thu nei na ka chana tang khan Nigeria mi te chu kan nam him na in pum khat na le muan na hum hal tura in pek na nget tak katiam chun zom zelani tin le kha hian ata lang Nigeria sarkar chuan Christian te chu systematic takati du da an ni thu an soi chu hnola ral thuam kengpol te chuan Muslim le Christian te an beya hetiang thu an soi hi ven himna din mun khirzia tilang tu ni in na soi ram mi pui hi atlang puin mar chaklama Muslim le khothlang lama Christian an chenga fir fiak te be na hi an chunga athleng na sa ani US President Donald Trump chuan Nigeria rama Islamic State IS fir fiak te laka thona banga be pui thak ani thu hi soyani ISIS fir fiak thiza thi chiang takatalan ani lova multiple ISIS terrorist an tha thu talan ania a omzia chu fir fiak tam tak an thi ti na ania ma se azat chi talan alani lo Trumpa thu chua phei chuan an la tam le ang ti in a soi zui boka liam zat po hi soilan ani lo hetiang air strike van lama tanga be na hi chuan an target lai ber impact zone om te hi chu thingal tur le thilo te po liam na tak an tuar ngei turangai ani tang puya avela om te chu liam anom ngei arin om US sipai lama po thile liam anom thu talan ani lova thona drone mo fighter jet manga bom thak ani mela US sipai te tan la om atlem le ani mi puinol puizinga thile liam anom thu riat ani lova ma se hetiang be na hian tual chung mi puizinga tuar an om ve nge yero rin ani US sipaiten an bitum lai mun hi Nigeria marchak Northwestern Nigeria abik takin Sokoto state ania azat soilo ma se firfiak thizat hi tam tak multiple ti ani Trumpa thu chua dana chuan thi hi an tam mel hle ani US sipaite chu an him vekti big headset Pentagon ho tu thu chua atangin a riat theiani ISIS firfiak te hian kumtam tak chungin Christian te tharum thoin an lo bitum to a chu top san tura vau an ni nuwa po
an la chun som zela wangin le Nigeria sarkarin beipui thak tura US angen na anga US sipai te hian beipui thak an ni Nigeria a Christian Paul then khat le US a Trump a thop tu te chuan he malak na hi an thop hle a mi then khatero chuan he beipui thak na hian Nigeria a sa khopani Muslim le Christian inkar boruak ati chiat na sat pha an hlau hle thung Nigeria a ISIS te abiek taken ISIS West Africa emo ISWAP te hian kumtam tak chung Christian te laka nun ron na satak an lo lan tir to a President Trump pan slaughtering of Christian te tha na mun ati chan po heng an thil ti to te wang hi ni kumsang ni le som pakwa Christmas ni khan ISIS WA hian video pakhat an te chuaka chuta chuan Christian hostage mitang som set mai chu nun rong takin an lu an tan sakani hei hi USin an ho tu pa Abu Bakr al-Baghdadi an tha wanga retribution phubalak na ni in an soi kumsang ni som ni pani chung chau po khan Nigeria Christian sanga chuang set chu an rin na awanga tha an ni ti report ombok Christian te in khom lai emo Christmas le Easter angchi hun pui lain biak in te hi an bitum fautrin Christian te chen na khwa an lu chuain an in ten hal saka an thlai an lak khom to te an lak saka an mamo an du khop an lak bak an ti chiat sak thin bokani Christian tran puina na thok 8 workers le zirlai hi an rubo fawa en tianan kumsang hi som pariata zirlai an ru bo zinga Christian mei chepakhat lia saribu kha arin na aphat sandu lawa wangin an la reng rengani mei charu bo te chu sala hral emo an du lo chung firfiak te nupuya trantir force marriage le pong sual na te an lo ma chan to thin ICCan an thunun na muna chuan Islam sa khwa iwan lawani chuan ithiang ti inemo chia text na satak choi tirin Christian te hi an ne chia thina ni heng an thil ti te hi thil thleng thut ni lovin som le panga chuang Boko Haram huna tang to khan an lo ti to thin ania wangin Trump a hian vau khan na apek to nuwa ni zan khan be puya thak ta ni Nigeria mar chak le chimlam Christian tam na muna he be na hi lom na nen an lo dong songa tam tak chung firfiak te lawa lo om to an nia wangin President Trump pan atak ngeya ma aron la chu an tong trai na chan na answer to prayer angin an ngai mi ani Christian Paul then khat chuan US sipai te thil ti hi an tho ple ti an soibok Nigeria sarkar le mithiam then khatero chuan Trump pan Christian te tha an ni wanga be anga aron soi kher kha an lo hlau thon pui dewa e be na hian Muslim le Christian in kara buaina na sajok athenang ti an hlawani Nigeria sarkar chuan he in do na hi sa ko in be na religious persecution angin an pom vek lova misual le sarkar in be na angin an soi thina ni ISIS WA le Boko Haram te thunwaya om khotam taka chuan lau thonna lian hle a USin an be ti an hriat hian firfiak ten tual chung mi puilaka phuba an lak an hlawani Sokoto steta mi pui te phei chu an ina an tom chot ti report then khat chuan an ta lang USin Nigeria sarkar ngen na anga be an ni thuan soya wangin sarkar pani inkar chu athat mel hle a ma se USin Nigeria a Christian te din mun chu genocide nam in swat na anga alo soi to awangin Nigeria sarkar hian diplomatic konga nuam lo ti na anei ve deuh bok ni in an soi tual chunga chuan hlim na le lau thon na a in pol ani bera Christian te tan chuan ven him na thar ani lain Nigeria ram mi pui te ta nero firfiak te be na thar a thlen le mai lau na alian hle maya hei hian zo na lian tak siamin mi pui te chu lau thong takin anom ve mek bokani he be pui thak na hi soi to angin kim chang takatar lang an la om lova
BBC in atarlan dan hingai thavele te ang Trump chuan US sipai chuan perfect strike tam tak an nei ti asoya annuwa US Africa Command Africom chuan ninga nia sokto steta Nigeria nen thohona neya be ani thuata langbok Nigeria Foreign Minister Yusuf Maitama tugar chuan BBC nena firfiak te laka be puithak na joint operation ani thua soya sa kholam nen tu sa khua nen ma inzom na aum lo ati IS mingchiang takasoi lovin tugar chuan he operation hi hun rei tak chung ruaman ani thu sain Nigeria lamatanga intelligence information unpack an man thua soi minister chuan strike dang nei ani tur thua soi lova hei hiram panghi huai tu te thutluk na siam tura ain ngat ti asoya ni nilai ni tlai khan truth social post asiama Trump chuan ka kai hruaina hnuaya hian kan ram hian radical Islamic terrorism chu a hlothlin a phaldon lo ati November thla khan Trump hian US sipai te chu Islamist firfiak pol te laka be puithak tura Nigeria rama malak na tura in buat sai turin na ti ani heti lai hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Nigeria sarkar thop na le tho ho na lom thua soya annuwa US Department of Defense chuan video toyan posa e video hi sipai longa tanga missile ka chuala yani zirtop jing khan Nigeria Foreign Ministry chuan thu chua siamin anram thu nei tu te chuan firfiak le tharum tho na manga extremism la omna omreng te sut kian na konga United States of America telin international partner tenen security lama tho ho na mumal tak an nei chun chom zelani ati thu chua chuan hei hian Nigeria rama firfiak te targetin Northwest airstrike mangin precision hit athenani ati tharum tho na thleng vil tu pol te chuan Nigeria lama hian Muslim te ain Christian te tha antam zok ti fin fia na aum lo ni in an soya Nigeria rama sa khopani zui tu te be anni dan hi atlang puin ain angtang ani anti Nigeria President Bola Tinubu advisor chuan BBC nena jihadist Paul telaka sipai chakna engpo arwala kalpui turani thua soi Daniel Wala chuan Nigeria chuan Islamist helho dona konga US puina chulom ommati thu soin ma se anthunai naram sovereign ani thua soi jihadist te hian sa khopa khatami te chau an beilo ti soin an sa khwa Trump puilo te chu an bitum thua soibok President Tinubu chuan ram chunga sa kholama in ngei lo na aum thua soya ven himna lama har satna om te hian rin na le bial rang ranga mi pui te angong mek ti asoya ni Trump hian apmain Nigeria ram chu a Christian pui te ta na existential threat a asiama wangin country of particular concern alo puang to ani mi sang tam tak tha anni thua soya engma fin fiana ero apelo thung hei hi US State Department in Amantrin designation ania ram rang rang sa kho zalen na bo chiat na satak nei te chunga reng na siamani he thupuan ani nu hian Tinubu chuan a sarkar chuan rin na rang nei sa kho rang vuan te hum him na konga US le international community te ne na tho ho na thatak nei atum thua soi jihadist Paul Boko Haram le Islamic State West Africa province te chuan Nigeria mar chaklama kum som chuang zet chiat na athen to a mi sang tam tak an thi to ani chuti rualin heng zinga atam zok hi Muslim anni to nin khovel mun sang sanga political violence clear let to Paul eklit chuan asoyani Nigeria khothlang lama po Muslim tamzok ran vul tu le lo nei tu Paul le Christian tamzok te in kara tuile ran vul na mun in chu chungchanga buaina a fo bok tit for tet eteka thina thlen thei sai kula hian mi sang tam tak an thi to bok ma se asir le lama hian firfiak poi khoina na satak atheng thawani Human Rights Group te chuan Christian te chu bitum bi ka be an ni thu
fin fiana a lo ni in an soi kar masakhan US chuan Syria rama IS laka massive strike anei thuwa soi bokani US Central Command CENTCOM chuan fighter jet attack helicopter le artillery te chuan Syria khothlang lam mun rang ranga target somsari chuang an kap ti asoi Jordan atangin tho theina te po an cha chuak ve bok kani hetiang hi tuna thil thlendan report kan mu thei tlang pui ania chanchin kim chang zok riat thei ani huna arang lamaron ta lan le kan tum don ya